masa hijrah ya Allah Nabi Muhammad tinggai tempat bekah mulia bahwa subuh ya Allah Nabi berangkat tuangan sahabat dan Abu Bakar Sayyidina Ali tinggai di rumah musuh dumpuno banasi selingkah Nabi dan uyum ya Allah negi dan tanah nekalan musuh temudu hantar Nabi nucole ya Allah siru gam tanah neram udengah musuh celaka oh kapan neram ya Allah tanah lam kawan musuh kapan sam kakenang mantra Nabi kan jahana leji akai kapada mata kabuta oh bantu kejut ya Allah musuh kakaru urang ngaji tunggu hana mehoka Budo ba Ali laju ji
ikut iuhnya musuh semua. Musuh di tebir ya Allah laju ka udang, lemah dipandang urang jadua. Kaji jok kuda laju ji pasang, ji tiup yohnyan urang jadua. Oh bangsa reda kadengan Nabi, megemad kaki ban mandum kuda. Kaki kudanya je oleh bumo, Nabi masanya kagak jalan-jalan. Nabi nepio bangsa bau tempat, Nabi nelihat nasabau guha. Nabi netamong ya Allah lam guha bate, Nabi den sebe ngan mirapati, darung yang hijau ya Allah dijalih tabak, jejak Nabi jah mubele meri.